يا شباب، لا يخفى عليكم معنى كلمة سيارة. سيارة دي söz معناها بارتنزغ مالم. هذه هي سيارة، وهي عربة تسير بالبترول. بترول بنزين جريدن جناده كولجة تستعمل للركوب وحمل البضائع. بضائع تأتي كلمة söz معناها تولنزر. ولكن برق كان العرب قديما يخرجون في سيارة لليمن أو الشام. برندغ عربتار كيزندي يمن من شامغا шыққан кезде осы сайяраны қолданатын. Ол кездегі сайяра мағынасы қандай? Әл-ибилул кәсирату ясиру баъдуха вара'a ба'д. Бірінен соң бірі жүріп келе жатқан түйелер де айтатын сайяра деп. Демек сайяра мағынасы қафила, керуен, караван, е. Және ол Құран кәрімде келетін сөз бұл. Сондықтан Құран кәрімде وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم деген кезде сайяра мынандай сайяра деп ойлап қалмаңыздар, е. Сайяра бұл жерде осы мағына. Әл-ибилул кәсирату ясиру ба'духа вара'a ба'д. Юсуф сүресінде де кездеседі жалпы. Мән береміз осыған.